hor kuthuk jorao belai kheno wana ma singsa khlaiui musuk matham khogui tlang thangka sikok rok obahanyo iprasa rokni kuno mate khe ajiui rang puisa kwrwini bisingtwi no obahake ajiui mal mata riui tongmani musuk rok pun rok tok rok obahanyo nukhung obahake no songsai tongjak takhuk bikas deborma obahanyo takhuk bikas tabuk belai kheno wanajak musuk matham kwmai thangmani bagwi obahanyo koktwmao saimangka jompuitula adi blok bai khe khopjak kanaram kanio takhuk bikasni abahanyo belai kheno tabuk bikas deborma wanajak nukhungo musuk matham kwmai thangmani bagwi obahanyo khana jompuini yes rok hayui borok babuso inboring khaikya tamkok saka bikas deborma khnani Kanorampara Istagar jolata. Engke blok he Blok he Jompujola. Jompujola mapse kama mani nin musu Ani musuga Maktham. bo time rogo kama khana bo sani Emne ano to kol khaisa duita arta digi ta karota ge hindi angbo miya thumani hor thugun thuo naisomin thuta naikuli nyo ke ekta tam khaga atom samukti thangma bai sisaliya ke lo ayang chinyang tasa khana hoya ayang sigana ba kusing to ka aini borok chin nong mama no man bikas ke ma monus an kol khai hoka kol bur par pasa nemen nong da nai gradi bur gara khamen thasing ko gari phacha ka seng marakliya ani sainai naima ba krekha yang guri naima ba yang get bek sojak bini telang khanani yang ango horat cham muti mar ei obrok yang to get sojak rei bekse sarap get ke ba bit bochara yang tei naimal yang te khuluk ja tar gora bo aw sasuya bor khengi telang bai emne kuno sonde horok to to sondeho to tongo taw tamni sanai kaibo saimaliya bakha bisingo tongo sondeho mono na hanai agi rogobo bono ngui tongma ba emne kuno nang bui bai kena ro wala jag rok to kere aptiro sabai tongnai aboni buskang rogo je miya je gothna gothi thangka je musuk khogjaka aboni buskang rogo le khogna rok khni ro kuno phaikya phajak da phaijak no khub borok sai toka 2-3 bar ya purke ama ba pausung tongma ba जों नुखामाक्स माथो आमाय बाबु हमदे ना जों थाइसिमफ्रो इनफरमेशन मानो जे दिनै कानुरामपारानि यांगो बिकास बाबुनि नगो मोसौ माखथाम कामाखा हनै आबोनि बां जों भेरिफिकेशन खायनो बां फायका जम्पुजल पिएस होइतु फायका टागारजलान पिएस नि बरबाव संगु फायका हंगांगे जों तावर भेरिफिकेशन खाय नुफाय माने दिनै गोवाल नगो एकने तो बाउंडारि तंगो हायपानो आसगले काहमलाय गियाफानो हंगे अर बिसिंनि मोसौ माखथाम बलता माखथाम तलां थांखा कसमबाय गुफुर बुलजाक हंगांगे मिया हर अनुमानि आरायता 3टानि बिसिंगो तलां खाना हेने बरंनि दारनाता जे सामाने हंगे आबो नुताबक जों आबो नायचमुय तंगो बब जागा अ प्रत्येक पिएसओ कैसे इनफरमेशन दनाय हंगे जे मार्केट दे तंगमानि अ जागा नायतुन मा नायतु लायनायता हंगे मेसेज टेसेज लायो प्रत्येक पिएसनो जों इनफरमेशन दनाय गाबोनि लगे जदि कोनो बरक जरित तंग हंगे जों आबोनो डिटेन खायनानि बा एरेस्ट खायनानि चेष्टा खायनो आमति हिं हमबो कामि कलाइसो कानुरामपारा पूर्व टागारजला पिएस का ताग जम्पुजला बाय टागारजलानि बाउंडारि क्लाइखाता म के सा सं ताबो बम हाय के माने ताबो अरो तो संडे हरक नरक के बनो माने नरक रम जमन खाबो अरो तो बय मगल बायनुक माने तो कोनो बरक न करे जेहेतु कोनो आइडेंटिफिकेशन करि खबा तारपरेबो जों म इनभेस्टिगेशन खायै नायानोता बाहायके जों बनो सबुइमान आबो तो मासे तो निश्चय तंनाय हायगा मुसुक तो ऑटोमेटिक हिमुइ तो थांलागले आमतिन दार